Sia Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalibu thini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo masama abelekayo miloni wa sua masama iliuma kumanyithia kila cha kitika kwesela vilingi wa mauvo muno mauvo kuma ilembetani itu ya ukamba na ndi yonde omonde ni wa kana matukune kenda mwezi wa katano mwaka wa 2024 tone nani kwesela ile itatu kenda yomwe itano na ambayo tumani mukuvya batende vi na ndeni wa mitandao itu yonde ya mekumo kandidato mautumani waku yulo wa mauvala ngwithiwa ndio nengelelie ende kwa oito ambe kuona amwe katwa latu manengete oyo alatukumbanesie ne bamwe na maspika maukamba kwa dhana kulunga serikali si akaunti ungua ngwatanyo ya Sekebu. Munini wa president kumbula serikali ni badhite milioni 300 kwake alama kunikite ni mbua. Mujumbe wa Kaiti Joshua Kimilo kwenda asima atiani na siana sio kula kuimbusi siithi skulu. Na mutoi wa mota kutiwa ni thayo akimoni trailer ya musele musieni wa mwinge kuyake tui. Vilingi wa mauvo imwe kwa imwe tulikendeni wa vilingi wa mauvo ni terasa sikithokwa nzomona ke ulokwa lula mauvo akwanzia ya meko ni teri mwende tuyambiane kana zama ya mbunge sia kaunti sia ukamba umundi ni yethi wanakikalo miakoni ya mbunge ya Kitui na ila yetete vamwe utongwe wa mbunge sia ukamba kunena ni sia vata wa uthukumi vamwe na kwikia mitalatala ya kuthukuma na ngwatanio ya magavana ma ukamba ungu wa walanio wa Sekebu mainena nandiki ma mauvo maspika ma mbunge isu matongwe weni mwene kivila wo Douglas Mbilo wa Makueni ni mawetaka na kielelo cho ni kukwatana na kuendesha uthukumi wo wa kulunga uthukumi wa ukaba wa serikali sia kaunti sia ukamba na muno milatini yekiwa akana milatini ila yekiwa ungua walanio wa Sekebu. Onesmus Chalo ni wavika wombanoni osu na atumbanisia ili voti kwa William. Nzama ya bunge sia kaunti sia ukamba ivela ya Kitui Makueni na masako monde ni siedwa na siekalo miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui tuangwele spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo spika wa Makueni Douglas Mbilo na munyanya wa masako ane kiusia wamana komiti isia kinando na ndongo isia alanini na ainge bungeni isu wala medwa na siekalo miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui na kumunyuwa spika wa Makueni Douglas Mbilo taumwe ni kivela wo wanzama isu wandu wa mwaka umaukite deni wa siekalo idhini manene sia undu wa kulunga uthuku mwa serikali sia kaunti ngwa wala nyowangu ataneo sia magavana maukamba kana Sekebu ileva ni tukwithia na milati mwe kila kaunti na eleke edhi wa itonya kutevya enembe kuma kaunti ni isu itatu sia ukamba. Sekebu ni kiduwe katika katiba ka Kenya atiko 189 na kaunti ni sitikili tukukwatana ila mekwenda kuka maunduma kiuchumi na kusewu vya mekalile ya enembe kanela ita wa social development na tuina maunduma na alatu atena nisi atona amwitu kwithe wa tuzika ibindani ya miaka ileti ya lite yutu ofisini muno julua maunduma Makueni Masaku na Kitui kaunti situ zamenu ni asekana ni kuende ya kuthukuma na kosa mawendekeju mamia na mitalatala ile kuendekeju ni nzama ya summit hivi ya wa na magavana na maminister ma county nundu no mupaka nisile katika mbunge ni situ ibi tukithanoka na witheto na kwithiwa thi miao yandikito ya Sekebu na kwitikileto no tukumika katika kaunti sitatu. Douglas Mbilo iweta kana kielelo chone kwikia mitalatala na kwithia na ngwatano ya kiuthukumi. Mbilo no aweta kana ni makwati ya mwamulo wota mbunge wa kulunga uthukumu wa serikali na kulunga milati ila ngwatano ya magavana kana Sekebu ivanite kutwa isi na kwikithia wikiku kana ni tikuze watizenda mitalatala ya kuona nyamande mama undu ala mathorogete mepaka gitu kambini wa kaunti situ sitatu yulua maendeleo katika budget juu ila inatoi katika mbunge ni sitatu atua kulia komiti situ ila ya budget na maendeleo isisi no kana maundu azuma thungulule tu na itina watu nena nyana enembi katika public participation tuma kana mawendekejo mandu mama Makueni Masaku na Kitui kana me katika mawendekejo ya su no kana edha mativo mekiwe na edha ni mekwikiwa tiona niwa walanio ula wipo wa kumathukuma
Spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo no lethokewe ni bunge no makueni na masaku no wetekana ngwatania yone kwithwa ikomana na ngwatania magavana kwikia mawalanyo kabindani kametelete kwithwa na budget no kana kwianisya thoko mwaseke bola wetekana mavanete kuona ngwatania iyete maendeleo mbetani okamba na kwikinya mbesa cia mwene ndini cia tumika ondo violate vena umilu na wekeku seke kana ko kubi ngwatano ya serikali cia ukamba kwa nimero kwa seke we manisiata seke ni ngwatano ya kaunti ya Makueni Kitui na Masaku ni ya service nundu wa kukuna maendeleo me katika nzini wa kaunti hizi tatu ala maendeleo molikana vita MCA vita county assemblies ndio kwenda kuidha watu mustali wambe katika kukitia maendeleo maukamba uanze kwa jumla na magavana maitu nikiweza kuidha ni merit mokomana na ila mokomana ni matoto basia ingi Kinengo no wetekana ilo biasia kutwa isemelati isu ikuma kula kwa serikali isu indi ndama inokethia akikala ndina kunenesia budget isu na kwalo tamelati 11 eta kuteria enendi makaundi isu sio kamba ungwa walanyo wa sekebo nazone twazekana mituki ilaba tonyekana nzama ino ya seke joint assembly committee kana ma MCA ma kaundi zitatu na magavana maitu eratu no sio tukomane evinda yetu so budget weze kwethia ala maundu mele kunenenizwa nitwa kuna kwa mituki namba kwata budget inzao na inezi tunotongo wa chama ni witu Mheshimiwa Douglas Bilu na utongo wa magavana gavana wa Masako gavana wa Vinyandeti kiune kikika na ngwasia ivita heshimiwa twenda kwasekana ngwatano itu nene ni ngwatano ya kutenze mwenenzi ingi Kinengo no wetekana komiti cia nzama ino ikethwa inenenesia bata wa kusuvia kiwu cha silanga wa thwake na kusuvia enendi na mawau pamona kulunga kiwu kikavikia na kwana ngwano kana kutangia enendi mekalika mwisoni wa kutumia kiwu kikiko cha silanga suwa thwake tulivota Blingwa Movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Tuisonga na mbele nzama ya mbunge ya Senate ya Mwaki ni awetavena muisyo munene OU na mbua ilasi ugete kwa ekali alama tuite bakuve na silanga wa masinga na kiambere ethi wa silanga ungi munene uise uvua na mituki noka na kuono ya uvua kevuo ilama silanga manene ma 7 Fox mauswa kumano na mbua nene nzama iye nena nandiki mamba uvo ne makule serikali ikati ya waki wa silanga munene wa High Grand Falls na ula waile ni kuete usungio uu no kana kuitana ekali maisio sea masinga na atoimo ala aingi OU malasimikite kwikala na via kumanwa na mwisio wake wa masilangani akuswa na kutola Benjamin Mwaka nilivota wito kuma kauntini ya Ilovi. Mbua inane riende kwa ivinda yambe nitumia masilanga masinga na kiambele mayuswa na kutula na kuikia mwisio malayu ma enedhingi mono alama tuethio wa masilangano na yunza mbunge ya Senate ya Maunduma Mwaki ni aweta ukuta wa silanga kwa OU ni waile kwambatwa kwa mita umwe ati uno usungio wa ivinda ni mono vyu wa kusia mwisio wa kiwu cha mbua idene. The question that we now ask ourselves, what will be the long-term measures? As stopgap measure, the committee is persuaded to believe that the lacing of the wall, the weir wall of the Masinga Dam by 1 meter will delay the overflowing of the water downstream. However, this is only a short-term strategy, and a permanent solution would be to construct a bigger dam downstream. Zama ingi ni aweta silanga wa High Grand Falls no ile kukalila kwa ngalikoni idhio ya silanga inene mwanzasi ya the 7 Fox. Silanga ula serikali nene wetete ukakuwa silingi mbewa bilion mana ana na miongoni na 5. The proposed dam site is on the Tana River and will be located in Tharaka Nithi County, will be located on the lower side of the river. The potential and has a potential to store a land of about 5 billion cubic meters. Ingini maweta kumana na mutia ula wonekie na mbua inene. Nongina waki wa silanga wa High Grand Falls unengo musalwambe ni serikali ya OU. Kitu cha kufanya ni kupata suluhisho kamili. Na hii High Grand Falls ambayo kamati yetu inasema, hatusemi tunaomba. Tunasema hii sasa ichukuliwe kama
issue la usalama, a security issue. The construction of this dam will not only alleviate the untold suffering caused by the flood, but will also ensure that there is flood control. It will also additionally provide 700 megawatt of cheap electricity and green electricity into the grid. Katua mauzio manene ma High Grand Falls ne kuikivya isio ilansi wakuvi nisia konyana wemi na inge kuangela kiwu cha kuthia stima keloni cha kuala vii wa mwaki wa stima va Kenya. So basically, government is going to do two things. Food security will be guaranteed because of irrigation. Number two, the cost of power will come down. So that is what we are saying as a matter of urgency, and we are asking also Gengen, because they're the ones who are running these dams, to budget and put in resources every year to maintain the dams by desilting instead of sleeping on the job. These 7 fork dams was constructed in 1968, and their lifespan could not have been forever. Their lifespan was there, and the only way to sustain them is to desilt them. That is to do maintenance. Anything, if you don't maintain, if you don't desilt dams, just like roads, if you don't repair them, if you don't maintain them, they will deteriorate. Dilivotea vilingwa mauvoko mamusini wa Ilovi. Nye nita wa Benjamin Mwaka. Shua mauvo mambua heno yende na muno yetia wanange komunini wa President Rigathi Gachagua kwi umundi ne wakwatiania na makili ma enende cha thini cha kuvoya meya andu 30 na umwe alama na atiwe ni thayo kumana na mbua mbinge ya wanange kwa kisioni cha Mahiu kauntini ya Nakuru. Gachagua ne waikithisia misi ila ina kunikia kana serikali niende na kumamandhia mawekalo ayumbola kana serikali ne vathite shilingi milioni 300 kwa nyumba nzao kwa ala mana kwiwe nyumba sio ni kiwu chambua. Benmark Mosau na ilivoti kwa withiana. Nini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni wakwatiania na ndongo ikauta ovamana enenthi thini wa mboya si mwanya sia kumalilikana rama na aise mathayo mokumana na mbanga ya kiwu kisioni cha Mahiu kauntini ya Nakuru na vala watha na serikali taivathite kimanza cha milioni 300 kumaki ya misi enenthi ya alama na atiwa matena mawekalo. Sisi kama serikali kuu tumesaidia. Gavana walikuja na MP, tukaongea na rais na tukatoa zaidi ya shilingi milioni 7 ya kusaidia hao familia kwenda kupumzisha wapenzi wao. So every family around here 150,000, wale wa mbali kidogo 200,000. Kwanza, that is to assist the people. Nataka nimshukuru huyu Governor Susan Kihika ya kwamba amelipa all the hospital bills and mortuary charges so that these people do not have that burden. We are now sitting down between the national government and the county government to jue vile tutasaidia these families to rebuild their lives and start all over again. It is a difficult situation, and as a government, as an administration, we must support them because it's the right thing to do. I want to assure you that we are going to walk with you in this journey. Rais alitoa ahadi ya kwamba shamba itapatikana to settle those families. Na tumeongea na huyu PS wetu wa housing, tumekubaliana Department of Housing itatoa 300 million ya kuanza kujenga manyumba kwa hiyo shamba. Oingi Gachagua ni waweta serikali tayina mipango kauta ya kuikithia ni atungi ya wasi wa malelu ovamana iyao ulaumanite na mbua ko aimwenda Minister Mutheani wa Kiwu Zachary Njeru kuikithia soko wa Mahiu ni wakwatanwe na kiwu kitheu cha kutumiwa ni enenthi. Again, vile mumeagiza ya kwamba wanajeshi wale wako hapa na NYS and their equipment wasiondoke, na tumekubaliana with the brigadier in charge wataendelea kukaa hapa wafugue hizo mabarabara zote na kuhakikisha bridges na kila kitu,
mpaka siku rais mwenyewe atawaambia waondoke, kwa sababu ndiye aliwalete. Mambo ya barabara ya kutoka Mai Mahiu kwenda Kijabe, tumekubaliana na waziri wa barabara Bwana Kipchumba Murkomen. We may not be able to put tarmac now, but we are going to grade and apply good gravel to the right standard so that people can be able to use that road going forward. Dongo ikauta sivo sia kiuteti sia makanisa ovamwe na enende alama evikite mboya nithi ni sia kathia itambia serikali ya kwiyumilia na kutethesia enende alama minite na ukomana na mbanga ya kiwu isioni kivathukanio vanthi ya Kenya. So I want to also thank the national government. We have worked very harmoniously, very well together, led by together with the administration, the RC and the county commissioner and the county security team. You've done us very well because you've been really a present help during a very difficult time. Wananchi, security starts with us. Pahali unaweza jisaidia, please jisaidie. Kabla serikali ikuje na nguvu yake yote. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Tukiwone na mbuane kana muyumbe wa kaiti Joshua Kimilo ni wenda asiai kabinane kaasya na sioka sukulu chumwatu adhiwa kwa mbelelia maikithia kana ne matambania na siana sio nginya skulu nondo vena muisio edhiwa amanyiwa makethwa maikila mbusi kana kondo kwena meisio kumano na mbua ila iende otawu muyumbe huu ni wenda bodi ya CDF isioke ikunikile mbesa ila ya nenganite kondo wa waki wa ilasi na miako ya maskulu ni kwethwa ilasi mbingi vamwana sio ne siana ngetwe ni mbua na mbesa ila sia vathitwe itonya ukuna uya Caleb Chalo na ilivoti kwa withiani. Kwa imuna keseseki muyumbone wawe takanaona kutuweka skulu ni tangasi kuvingwa mudhani wao kwa mbele chumwane twathi mbwana yende na kuwa na kitumine kiumbuzi no siende na kuanya ni wenda asia matambanya na siana sio ila sietha ikilivoti skulu tanzie muya kuikithia kana ni siasie wana mesielo etona umela kavinane kala sietha ikekela mbusi kana mevuo na watondo usube na tangasi skulu sepingwa kwa mbele atata kuisha ondu ko maskulu maidie amema likile kiwo mbusi ba no susiesi na kiukinge na nenda kukulia asiai mama nyekana yukwe na threat ya asiana kukuwa ni kiwo na no nginya musi aka make sure kana kake nikabika skulu na ema nyakana nikenuka nundu mbua ina mbothela na itwe no kwenda na kuwa kuni kulia asiai bado maikatoro lichasiana sisio kambusini and that way musiwe na kana kakila house make sure kana kaku ni wakiliosi na iwe solate kwambe kwa mbuenu yambe kuthela tuko na kwasia andu angi tuko na ndende na kukwa ni kiwu ni kwitha undu kuilie kwina mbo chapchu na mbuzi sio na kiwu musevyo wa mea ndene wa mbunge ya kativa Kenya otawingine waweta kana kumano na mbuenu ila sile isomeasia na vamwe nasio nemba nange undula weta kana wikusi wa isio ne ile ikwatite mbua mbinge ni wenda nzamela yungamilo vya sia CDF va Kenya kusioka ingi na kwikala nthi kusuania undu itona kuongela mbesa ili vathiwe CDF akiweta kana kwa oyuwe na waki mwingi ulote aniwa ni luvia ila mavaniwe vaumbeni nundu ni twise kana ni twatumie code list ya kana board ya tunenga ututhukuma kwa NGCDF ni asia ni kulia NGCDF board ila tongowe ni bwana kuno ni kana manga maisie nundu yu maskulu atunekite kuthukuma kwiangi manangi kie saidi meoni chotelio munene na mbesa sia emergency na mbesa ila turune kwa serikali itonya kuthukuma wera wipo ni na maskulu juta 500 lasio ibotie maskulu asio meoni ticho maskulu asio meoni angi mambo kiwe ni lasi kuni ngulia board ya law tuikatie code list yesu ni kana twambe kutethia twike kutethia twambe kutethia pala pena thina muno saidi mbewa hizo sio kana kwenda skulu lansio no twikie no tu reschedule tukeka the next financial year lakini ojuko skulu binyemo no sikwenda tethia wametoke. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvo.
Tuwafumo uvo wangemeo konia mbua ila yende no kusiwisio ni kiwathukanganio ni kanangwatanio ya atabania uvo musio ya Machakos Clergy Welfare Forum ni ya kune muvea wa kuthinikia mbanga siya mituki serikali ni ya Masaku wekithie mobisa mayo ni matedhe siya kutungiania na kukwata mbau NND alama kunikite kumana na mbua mbingi ila yende yo kusiwa kwa kweanisya mwea ula unaumwe ni governor wa Vinyandeti wa andu ala matito matena mawikalo kunewa sindu siya kumatedhesya kwa kaweu nyumba sio wauyoka evindani ila na momo visa ma serikali maende na ukulia andu mango ya ulau na ngwata niwetesya ki serikali siende na ukwata na kutedhesya NND ala mana kunikie nimbua. Daniel Mwangala na ilivote. Ngwatanio hii ya tabania ya Machakos Clergy Welfare mainena na andiki mama uvo kwisila kwe mwene kivila Duncan Mailu ni maile shakano ngina mawisa ma serikali ya kaunti ya Masaku alama minitone wa Molot ni gavana wa kaunti ino wa kutethesya NND alama kunikite ni mbua mathukume wia wo na kuikithikana NND asu ni makwata uthukumio la wailite nomba bingi ni balokangile andwa ingi mekita kukomwa andwa ingi mena mathina nendo kulia ngavana ni kanondo suwe kwena metoke ni kana kuikaumile mathina angi mainga angi nundu amikalanilie nundu andu kuthiko kwithumbi ya bandu bamwe kana andu kwambia kuwa na mundu wa chambo ayipikia bandu baku ni kana tusovie mathayo mandu nendo kulia ndosu wa kwaki wa ukalatwe na metoke nethukiisie nesa president ya inena na ngavana waitwa naivo kwatwika kana kwimbesa ikotengwa cia kutethesya maundu meisio la thiki yetiwe ni kiwu kondu nendo kulia ngavana waitu still o ekase na hakikisha nthini wa masukulu kana ni kwethiwa na renovations kula kwitha kunanangikie na kula kutethwa kuitethwa nundu ni twisikana we anena kindu ni watiyane kana kikwe na twenda kumukulia kwa ndayana withibyo munene ni kana atiye maundu asu mekwe withie ciana ciacio kama sukulu kwina useo ikula cia undusu withie ti wa serikali woguo ka ethiwa kwio mibengito na kwitha itono kutethesya thie yumilia tondu tuonete department ingi ta cia Red Cross na department ingi cia serikali na NND athieto male wona mundu akwatio mathina enda oso itambitha umutethesya na kungi wavindani yu na kicha usmutinda olani ofisa munene ofisini wa governor na nena ivindani wa kuosia nengano ko utethyo kuma kwi kambuni umwe wa Airflow ni wandea na ukulia NND mango ya ulau ondu mwana ngwatini itesya ki serikali ikwatia ni nthini wa kithito cha kutethesya andu alama na kunekie ni mbua takwailia maskulu kumakia numba ondu mwana kumamandhia mawikalo angi alama na athamie kuma misieni yo ndi athamini maskulu maitu imeenda motethyo mabati simiti na ziendo cia miako asiai tuona skulu cia pingwa tuikaeta ila ziaza cia kuya serikali ni kwateno na maundu alama yo indi na ituti yumie na ngikulia andu kula masomea tesisi maskulu hata umie we alumni ya primary level we alumni ya secondary level yani unje kana ni ndie na kiwu tusioke tutungianie pina witu bamwe tungami maskulu maitu nono tuambia ula mutinda wa serikali saidia serikali ni kusaidia lakini bado utaumia nundu ibikia kila mundu itwetha tuyabinio sindu imba moto leu metu kati wa sindu ingi yusitha civikiwa andu ala manamini okunekane mbua icio ni cikivuthukane kaunti nino ya Masaku. Reason ya kuwa hapa leo ni kwa sababu tulitaka kama kampuni kwa njia yetu ndogo to contribute towards flood victims wa Kenya. And kwa nini hii ni muhimu kwetu? Ni muhimu kwetu kwa sababu tuko na CSR committee. We give back to the communities that are around us. So that's why we are here today. Na pia kusema tu asante kwa Machakos County kwa Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumwanza wa mwaka wa White House kauntini ya Masaku. Ni masama kuthi uthiumoni mukuve na ndaendete ve mundu kwa sia Mutongwe TV ve school wa Kavoteni chama tu unanangikie MP Mbai asisie na siana sia kuma evusucha
mutha siingathua ni kiwu ni mukunga chotha sami engale ko sia kuya mutha ende kune Kitui East kwa MP Nimrod Mbai wasise skulu no suwa kivotini Kitui East kwa oyu ni matukane. Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese cia utangasi ila itongwetie ukamba na ningi wona nzo umutini ulu manya yake takulesyo hapo nuwe ututwikithitie namba imwe ukamba tuyasia ni mubea shabik nekenda chambe uchambite twende kwitha namba imwe ukamba tukune kula kwa Kuza ICT Awards unyube Mutongo TV takisese cha mabisa kila wipata nacho na Mutongo FM ta radio ila wipata nayo tuma utumane mukube uandikete Kuza kwa 1533 kana ulike kwa www.kuzaawards.co.ke. Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account. Bingwa Hippo Junior account umunthi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa mituki tani ya useo wa wongele kuwa kilungu chaku ya na naundu wa iya mbesa yani interest rate opamwe na muthenya wa kutana kana funday kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mbinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ili nyanya muonza nyanya muonza kenda muonza ili kwa bombe yange. Aya neto mama tukane kalipo tutambani ingethini wa vilingo wa mauvo ndi ya Kenya yetela kukwatiania ndini wa ubandi wa mitevi ndani ya keli muthenyani wa uni amwema avandi ma mite kuma Matungulo kauntini ya Masako nimeenda serikali ya ambaye unenga mwanya enendi alama kuna biasala wa kuvuya mite isio nisio na kuthoa mite isumbe wa kuete mite kuma kundu kungi ama elesia kana mayaisa ona uya wawine wa wito ni serikali kwa komadho ya miti na miti yo mekala nayo ilungu ya saa ona ikesa uveta muyana wa kuvanda kila kingi mendekethia ni serikali ya kaunti ya Masako onayo imande nzeasia kumokile kiukwati kwisela uvandini wo wa miti ila mekwata sia maunduni mo makila muthenya boni motesiani wewe na livoti eno kuma Matungulo. Nende alama kuna utandithia wa kuvanda miti na kana kwa ile mwithiruluko imeenda serikali ikiwala nyoma vinda ondela kwina masomo wa kuvanda miti kumanenge mwanya wambe kana kumatho ya miti yo ila mekala na lungu ya sa nao niwe muthenya wa bandia miti kuma na directive ya president isa niwe munono ndo account itu tuweze mauma cia source ya miti yo kuma ba ona kuma la season ila kwa no bandi wa miti toni o miti ya twe mandu tio ba bai utethio no ma county ya tunenga ta bandi ma miti na natala nina miaka mingi muno ndithothia miti na ona mukatithia miti cu undu thembwa thikite ali ikala ikabituka na kuma ila twambiie nja ona county o itutethia na kutwothia miti tukita ona ya bituka zuzuite ngali tuimana thuma ba ithi twikwatatia ola mupita njia ola ukuvanda twake twa muthie na tuthaa kwatotethio na nengi tuona ciana cio skulu no twenda ofisi ithi twazaniwe ithi twiwa gwisi kuku na twineza ona ithi twinengwa kendo twineza ona mamitine twitalikilwa ikendo kwa tukulia kaundi ye ona imbia batoneka matwote o miti o the ano ndo lange nja mwimbinge ba ama atakana mavinda ondela serikali nene ithitwa ikia molo nyuma kuvenda miti maithi uri mayoso wa miti yo miti la thieta wemona yumanza uisio ila mena miti miso etonya kuvandwa vama endekethia serikali ya kaunti ya Masako ona ikia wala nyuma kuthinikia enendela mavanda miti isio nisio national government DC we adwege ne banda we na nwange mabulwa kamaga moyo manda meteke ko no ngale zela ba gwite mete kana itha na salesio ono la inge ile twa donate ye mete abantu isio ke patokanyo ke bonga maskulu ba police station lakini twezio na mete ya twa gwitwa na ngale
ou county ona yone ya abuthisia andu maku matungulu yuma zemete kundu kunge kate ku ya county ya kugutu ya rizo tusanisi okila ibinda yonde record yuka abantu kandikithia andu ma miti yonde na miti yakato kuikuitwa abantu bangi swita the bari kitu akitio subayo bari tete la okila mpita njia kwa huko county baikirutwa ziayo Mawetakana kimatethese wanene gukile maundu mamaki ukwati kwitha vuma kati wa maivya mavalwa makuvanda mitino ithe tuka control economy ya ba area ata etha miti ka umanza yoke ku ithe tu yaembe nyita kwa nebe ya certificate ini kambuni nebe ya ngatunga returns ngaibe la baiki no mande etha ziacho na ike no atumie mbele zia kwa ndimya ino ni miti no ina miaka ele dizawa na andu maua ni muthenya wa ubandi wa miti na andu ala tutengemea muno ni customer ala makumanza maitosea county nditosea na government na batu ina saiti ya miaka 10 tuyahona ulokwendokana nisya oke akulia andu ma miti au governor usizie ukone na nyana ene ndela ene ma miti kangundo na matungulu kila mundu wonde no tetete nondo miti zile wangali andisie kwito yusie na ithie tuyona tondo lakini pagetha be undu endekana thini wa mwananchi wako ni thiemwe nitwetele county na serikali yuketose miti ila matana mbauka na last year maya tosea no tumetele kaundi ni Masaku nyeni Toboni Mutesea Mavo macheva trailer ila yukuetwa tayikwite musele ni ya isinzia na kuvaluka musini wa mwingilelo ni monene wa kuma mwingi kuthigarisa na vala hikimie na kuwa mutwai umwe wa bodaboda masani ma muthenya kuyana na enende ala makosi yambanga ni kanandeleva wa trailer isinzia ndatikata imwe kuma musini kana kuma auma musini wa mwingi vala ukimie mutwai usu wa bodaboda na ula kuite andu eli na ala na mama kwatie maumisi na kutoa hospitalini wa mwingi level 4 mwi wa mutetia na wetwa wa nyumbani isu ya kusuvia aku hospitalini kanaitwa wetwa wa nyumbani ya kusuvia aku hospitalini o usu wa mwingi level 4 lina musangi nukulivoti mbeange Ukuini watamba ikolelo ni munene wa kuma musini wa mwingi kuigerisa itina wangali muthemba wa trailer kuvaluka na kukelana nziani kwena na mama enenze ala makosi yambanga iya lelo ni kanandeleva aiyengali musini wa mwingi kuma masani makwacha na vala livoti tembiki thisi uweta ta mumile vindani yambanga ngeno yethiwa itina wa levono kuma kioka ukionga mama stage ya Garissa ela ukionga mama stage ya Garissa kununi siasia kananga akitwa kuno Simon boss wake etwikani yenyute bala tutesine sekana ni yenyute ila wosangali akilomba msi ile abanujangali na kongano makibikibi bangeno yethi wa mwendoni waskwambia sanyanya na nusu ila yethi wa bandoni bano beto green first nimbanga yethi ana wo muno na yethi ana kio katika anuma mwingi be wangali kuvaluka niko ngiendeleva mwaka mota na ula kuita kuwa ili wala motoi uwa kamota utiwe ni dhaiva uko vauna ili sembwa hospitalini wa mwingi level 4 mundu mwitu wa boda motoi wa boda ni watutia na angi ala kuita customers yake ni siomea na ni twakosi yake ndukite kisiomono twikulia serikali at least yetu ongelange mbamsi na kwithia concern muno na askali ivi na askali medie meko motumika tawatauni nundu wa mateleba mometo angali matosisia na tiusio muno kwithia tukwata mbanga cia muthembo nimbanga ya thia na kiyo kingi muno nundu umovitu ni watutia mwi wa mututia ni woni woswe ni maofisa ma polisi kuma kisesani cha mwingi na valoto iwe nyumbani ya kusovya mia ku hospitalini wa mwingi level 4 ni kumana na kivala nenze yume kule serikali yongelange bams lelo ni onduma na kule mateleva medho mengo no lelo ni mateleva medho kiapu ela mezilete lelo no Garissa ela mabitela mwingi maidade wa Garissa medho mozo byandu meito mambota bonda na mozo byandu monze menziani na wadengale yakunde na break ukungamya na kweta makanika ni makosa muno kwithia mbange kikaba na kuumizia ndo meito nange kugwa neta unikatekate ele bozu twa muthemba mwao kwa ile kwose watua wele be undoneka au mabo hospitali ozi
hatua ni serikali. Tafadhali kila tonya kwasia na kila tonya kusoma muno ni serikali nikaneka tuongelange mba msukuma mabala kwa na mdini fa story yange tuno kideo kio na kio kidhi la kinene mateleba maito alamu toanga ali nito mukole kwa taina ndaya wese kwithira mwikozani muno kana mwikozeti muno zini wa mlawe ya mwendesi nikana no wese kwithira ni mwa save maisha ma alangi ni kwisa kwithira mwito ni warutia na angi namo no mende na kwithira na kio. Thank you. Kila ngukule nikana musele ni ulo wa serikali Nimbangaila ya kitekalelo no kuma mwinge kuigarisa itina wailo liemwe kuvaluka na kukia mananzeani kuripoti ya Vilingo wa Mauvo kuma musini wa mwinge kao mtini ya kitui na musangi ukiagizio kwa musiwe wa usuti wenethayo na indi alamo mesi vitali tuimeendea usio wa mituki lakini enende no twitha twofani meaze muzelozi wa serikali kumeenda kuobithukia kana tusonga mbele ngwatanio ya masavea ni akulia muvia wa itheka kuseuvya miao ila ikulunga vanene maundu ma wandikithia wa itheka ni kana enende maeke kunyamaika kana kuvenwa itheka sio. President wa ngwatanio ya masavea va Kenya Eric Nyadimo ni wawetakana kuseuvwa kwa miao ni kutethesia kuokitana na mathina ala methitwe maikomana namo nthini wa uthukumi wo kabinani kau ni wakulia serikali cia kaunti kulunga undu methitwe mayitia ilovia kwe masavea kabinani kala makweka ukunikeli miako nthini wa kaunti sio undu ula ukuetata kana ni withitwe wi manyamasa muno. Angelina Museni Devota witu kuma Mombasa. Ainene ava musini wa Mombasa nthini wa umbano wa kila mwaka wa ngwatanio Eric Nyadimo na ula ni president wa ngwatanio ya masurveyors no awetekana meo ya wandikithia wa itheka ni kufikia 14 ngusanisho kati wa ene itheka ovamwe na ene nthi ala makwaka nthini wa itheka undulo kuwetekana ni wailu maundu ni meokonia ungami wa miako nthini wa misi minene. There is also need to enact a law, and I know we have spoken about that, to govern the land administration. We are also calling for the constitution, the full constitution of the Valuers Registration Board and the Estate Agents Registration Board. At the moment, the ministry is working to formulate the national land policy, and as an institution, this is an important subject to us. Ni wathingililia muvia itheka kwikia ukunikili kaunti ila sithitwe iyumia koti maunduni ma survey nthini wa isiosio kwa kila ukuwetekana ni methitwe maitungwa na itina muno nthini wa uthukumi wo. We have seen that there is now need to control what the counties are charging for endorsing the survey plans. Because whereas the idea was for the counties to use these survey plans to confirm that the developments have actually taken place in the manner in which they have been approved, the counties are now looking at this as a way of generating their own source revenue. So we have seen counties charging from as much as 5,000 shillings per unit to even up to 15,000 shillings per unit, which of course would make the aspect of people moving into the sectional properties to be a difficult decision, because some of them are also questioning why do they need to move into that particular regime. Nikana kukitana na mivia chati na ila yithitwe ilunga maundu ma itheka na waki wa nyumba misiini minene. Eric ni wathingilila serikali kusevya komiti ye mwanya kwikia ukunikili mivia chati nikana ivikie kuoswa matambia iwetekana ini nzia imwe ya kwelia muvia na kuikithia kana kwina kusiwa wanangiko wa mali ya mwene nthi kavindani kala maasi ya mali yo kana nyumba ila siakitwe itatite mia kuvaluka kila ivinda. The Institution of Surveyors of Kenya continues to ask for improvements and the establishment of a committee that would be made up of the ministry and professional bodies to steer the development of the land information management system. We remain confident that the CS will be able to deal with these issues. We have spoken about them from time to time, and we know that she's working very hard to get them to be concluded. Uo kakavindani kala muvia uwethiwa witwa isi ikomano ya kila mwaka vala kuma ngwatanio ya survey ya vikia 10 miaka 55. Ngilivoti ya Vilingo wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa. Nita wa Angelina Mose.
Tuisonga nambe umbano waki utandithia wa 13 ola wetwa iwe kwa kilungu cha mithenya 3 ndi ya United Arab Emirates musini munene wa Abu Dhabi ula wetete vamwende ya na 175 no avika muthia kwi umundi munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo na ula eitongwese maofisa anene ma serikali ya county ya Masako mamuvya wa utandithia na ula wa ikundi cia atandithia anini SMEs ndini wa umbano usu ainena no wetakana maundu ma ukunikili na utwika tama ile kuoswa na uito ingi Mwangangi ni wasiakana masio akethia Masako ni mionengane mawendekethio ma umbano usukwe ukava wa serikali nikana mekiwe mietatala ilaya ilete. World Bank, the United Nations, particularly the department dealing with investments and trade. We have also dealt with other multinationals like European Investment Bank, other international companies that promote and support our small, micro and enterprise businesses. We have also engaged with the organizations supporting startups. By the way, it is startups that grow to become SMEs. It is SMEs that grow to become multinational companies that transit between the nations. So, as representatives from Machakos County, we are very happy and we are delighted to have these engagements, because when we go back, we know what to do in the areas of SMEs, in the areas of mechanizing agriculture, in the areas of markets, in the areas of generally improving the welfare of our people in terms of sustainable clean water for our residents. So it is a very good forum that I think going forward we need to take advantage of as people of Machakos, as the county government of Machakos, as even as a country, Kenya, East African community, and the continent of Africa. When you see who is who in the world is here, when you look at the countries participating into this investment meeting, I think it tells where the world is going, and we need to be serious when it comes to research and development, innovation and creativity. So going forward, I think these are some of the measures as a county government we will present to the leadership, to the governor and the policy makers, so that we can have the right legal and policy framework in place to promote more investment, to promote more access to credit to our SMEs and the na muthene kana President Dr. William Ruto ni wawe atakana nthi cia ile mbeta ya Afrika ni cia ile uthukuma vamwe kwikithia ni cia seuvya mbolea nzeo ikukwatikana kwa mituki na yathoa wianie mivuko ya enende maukwati munini ainene ya nyumbani ya mbumbanio ya KICC musini wa Ilovi kavinda kala eitongwese umbano wa nthi cia Afrika wa mbolea na muthanga wilato Ruto ni wasiakana kini kiutethesya vanene kuseithia liu mwingi na kukitana na yua ni umbano ula wivikitwe ni asumbi manthe kivathukanio atongoi kuma Afrika evo mwene kivila wa ngwatanio ya AU Musa Faki Mahamad ova mwana ndongoi ya Azimio Raila Odinga kati wa atongoi angi. Ensuring food security, improving nutrition, and promoting sustainable agriculture must be unwavering. This commitment resonates boldly in our Agenda 2063, where we pursue an agricultural revolution through modern, sustainable agricultural practices. Our focus should not only be on increasing fertilizer usage, but also ensuring its judicious application to revitalize responsive soils and rehabilitate degraded ones. Despite our current situation falling short of our ambition outlined in the Abuja Declaration, SDG 2 and Agenda 2063, there are reasons for optimism. It is encouraging to see several African nations making strides in fertilizer production
particularly phosphate fertilizers. However, the absence of nitrogen fertilizer production plants due to high capital requirements underscores the need for regional investment collaboration to enhance our self-sufficiency in fertilizer manufacturing. It is therefore important in this meeting for us to address fertilizer availability, production of fertilizer using locally available raw materials in our continent, making sure that this fertilizer enhances our agricultural productivity, because therein lies the opportunity for us to live in dignity, because we will have food security, to also create jobs and opportunities for our young people using our value addition agro-processing of agricultural-based raw materials and using it for our industrialization, and using our big market also to make sure that we drive our own progress. Siedhi wandateke 15 sia mauvo na wone watu vikamuthia wa vilingi witwa mauvo ni saa 4:15 na ni muvya mwanya kondo watambanya na kwa kumela twambie uvilingi na muvya wangi mwanya kwa latu atethianisha kumbania vilingi wa mauvo ndeka kula niwe Teresia Mwende ula wadila mauvo akwanzia ya meko twithiane wachu mwanthini wa kilungu chayo kumbea siasa saa 3 cia wiyo twekiwaye ende kwa oyu ni kuendea kiwiyo cha kwaila ni Erastus Githukua Nzomo tiwaneza.